hei dar som pakhat le minute som pahnih nia college chung changa adar kar khat chuang zet tani mo meeting kan neya kan zo chia ani hei kan khotlang hruai tu te an fakom khop mai thenjol khotlang thenjol le chevel te na college kan nei theinan thei top train manan la chowa tikhan Vantong group way me tele Don Bosco lam ho tu ten ruam man nan han siamanga committee te pon din chawanga chunga te chuan khotlang le mi pui tu ma ral bang lovin lungrual taka ma kan lak chho chuan thenjola hian college thatak kan nei thei nge in ari nomani heng te po hi building kan thlir mek te hi Tenzol College Building, Tenzol Don Bosco College Building. Alani thuai lawang ti kha asoi thei ta lawani. Be sei na sang tak nen kan han clear mek ani e. Pathianin mal so manga fatherin kha atong try na nen an hlan thlapa. Hian heng building thatak mai kan hmu te po hi Tenzol Don Bosco College Building. Alani thuai lawang ti kha sei thei ani lawa be sei na nungin kan thlir mek ani Don Bosco School Tenzol ania hei voin hi zun ni somni pahni sangni somni pali ania Tenzol khotlang hruai tu tele Don Bosco lam ho tu te college chungchanga meeting nei tur ania tuna hian Don Bosco lama an ho tu pa ber ti maila a father Zosiama a local ati chuan Tenzol khotlang hruai tu te VC joint VC chairman joint UMA president Vantong group UMA le ZPM block hruai tu te nen meeting nei tur ania ti hian kan han lut dona Tenzola college din ve chungchang te soi ho tur ania a theyang ang video kan record do nani provincial ti omna zu tu na kam province a ho tu ber mo kam province kam hom zu he Mizoram state Tripura state Barak Valley le Meghalaya po Khasi Hills le Jandia Hills ikan pial semua kam province wa antel da kam ni chunga hian fa jo se ma kan ban ne mo zo fa ne kan dia na pro province kan ne de ro ko kan ban ni la ya long kom mai vì ni tôi buổi về em mà sẽ tại happy their father did this at the cat mo ama he interest how mo interest how interest ti na tu he engkim ama ya no en el fa ke do na kan ho tu et la kan ho tu ber mo ani do na father jikan sus wan ne ama hi kan ekonoma kan province sum administration sum financial lambar sum ama ko sulam mo ama en kolfek kan do ama ni pa he tu ni fara provincial ni kan an mani officer ana thar be mo thar pek ni mo office kan thar kan ni ya tu ni ya mun sansa kan province kan kan kon di yang an mani situation sang kan an tu le an flowa an tu le an mani situation te kan an mani om sia om dan te kamo han sam nam te an soft te kan di te ka alo siap alo stadium alo savia an eng ti an songye ada blok so te an ti we ni an mani alo di ngai ko don di so situ tu so tên năng làm là cái này rồi 한 저기서 놓고 되게 생각하는 이들 램 정도와 뭐이냐 현재 현소 올렌지오 체어맨 방통 국부의
president kan dia KC lam thar kan dia chuan kapula mi hi pu silent pu ya sai lo an dia hi kan GEC group executive committee an dia ma hi Victoria English School principal an boka chuan hi pu para an dia joint vice chairman an dia chuan kapu ka tunga hin khakan boy dia na an hi je team block a kan vice president an dia pu lamon pu ya hian hi kan GEC dia Tenzon John Kwame hi ka hian president an boka chuan he ta hi pu chong sang dia na ya kan group Batong group Kwame vice president an dia ma mi hi alai mi hi puma an dia hi block je team block laya kan president an dia chuan abu chen hi pu chong dan fela bulon fela an dia je team silama joint secretary an di boka dia ikan kan tuang ka kan soi be ha ba dom wai na pa da zo na a on tel thaya mi zo ani ti kan an tiet thei ti chuan kan be se na sa ko ma ya ti the zo nian college ti mamo ve kan in ti na po ya dei ti to a ke ma ni ang ko ti pu hi zo wi zo ma hi dan nei to fa to a covid ma kan police din ni se din ga han rela chu ta chuan search police base a laya din mai thei tura permission po kan to ha covid-19 na pa kan pam tu ta chu te chuan din kan thenga batong lu we meno le hian din da tu hi ngai tu ni se kan han tilia chu la chu pong khang kan han ngai tu hian vai ni hian ngai tu na thar zo te ne don bosco laya man Catholic school thada mai kan na ya hei po hi abul thu ma ko college thleng din duna ni te po khan alanga julai chon ma lo lama sa to tu te po khan an so na ka chu tiang ang bo ro ka chon boi nia fa da zona la kan provincial in lo ni bok na hian lai the zone ni beisian police din thei dan hi om sela ti kha ka hon gal pui ka dia Tenzon hi insam ni sanga boro vel kan ni le towa zilai hi hemi kan kho servel hian nin bo tem boka kan kho servel ten ne la ti hi chuan ke po hi ha ya lecture tho kan ya zilai za songa ka za in ka boro vel su kum ti ni lai boro vel kan ni an pass out vel ni su ho su atam zo ke su han kal sun zom lawa top ta mai te an ya Jadi abul kala chuan Tenzon chu bizarro wan ta na ko pui ya anu le pa den munan de ta de ko ta thok to mai to ran no du te wa hian wan lo ta chun zong ta mai yang chi di tam takin omani chu te wa chuan sir ma hin kan sa the lo pa ni te pon kan ya chu college te lo tin ta se chuan Tenzon kwa la ya an de zon na anu le pa de chong chung le anu le pa te na ka ti na an pha lo rin ve te na chu ka na wan ta chung te po college san kal ve te hi kan wa te ma ya chu ti tu po chuan la ya hen college kan ma mo se hi a sa ko le kon kan han tu ya chu ni ko ma chuan la ya ma lo ne chat sa to ba ka in dil lo ni ro ma na ga te po ka a kel tho ma ba hian pa da zo na không nghề về tự nhiên có thể xây hẳn tin thao bây giờ thì anh cũng chú sáng mà đi mà rồi chú anh kiểm chứng nghề mà làm kiểm đó là có lẽ sẽ phải là cái chuan thì để khai tiêu thì anh em hoàn hồng thì về thì tầm thì là ba chú thì luôn chuan Roman Catholic tên school anh này chặt gì bây giờ mà chuan cần thì number one anh phải mày chú thì anh nắng mà đi cái hồi nó vậy có lẽ sẽ có ha han nei thei la chuan college tha tak hi inza phong kan nei thei te poi kan ringa kan du boka chu ti chu kan dil ro oma vania hian college si na kum se sa na kan chana o te han ti ru nga te me ti hi wai ma lam pa changa kan lo ji ne la patla kan je pm lam pa te kan bc lam pa te poi ya liang chu ti ba chu kan mo ne ya ma sa be to ni kan na ya chu te chu he le tha kan siama kan le ka si ma he kan zia thawa la ya meeting mo ta kan le ta ka chuan kan du na te kha trong các ngày han ke chu ni se la he tian le kha pe chu an ti kha
thì mình sẽ còn sử dụng để cho nó sử dụng ở làm sao yên mà tông cũng quên nên khi vấn đề cái gì như vậy sẽ kami alo me ZPM lampang an suai tu te ne hian ti na kan lo nei to ni chung cha ma hianin college chung cha kha lo soya ya ke ho kha ni ka lo shit fia kan din mun te ni college din achian ni future ni ka ti khai kha ni nei to ngai nei to tu tam ta ko mani college din hi chu thilo sam ta kan lo chan chu tuna hianin kan thia dagi ke di po hianin tuna ke mali father kan province aro ti kan thilo mi the bial chin kan me ke ni kan bial chin tripura mizoram le Meghalaya Barakwa ni kan desil cha te en school hi kan nei tam zo ka college higher education ai chuan hin pa hi zo kan nei ni shirama lo om taw sa kan nei sa to ma na training center kan college le chuan thar khu da zo wai bula kwan bendi hati Don Bosco College manduloga umna kalta bel khan kan dina ju bo chu na St Anthony's College pui nain alakal trok ani I har sabna zilai dom tok kan nei lawa tin chu ba ka thintlang ani wangin zeti tu thra te kan nei lawa tin local du ten tam lo kulai mun chu chan har sabna kan to ka chuan college din hi atam zbong ngai dana chuanin I khopui ani lo chuanin I kan hu kurani ama saberin I zilai chung chana achan chu ke mania private ni wang ke mani kan mani chve angaya I an lo tu zong te tin bithiam professor an ti ka PhD chin te ka te lo ta tu le khatianga management ti tur chuanin zilai tamzok fi atang lo kha chuanin sum chu te ke ni point kan dei ran lo ni ami har sum a fi atang khani kan mai sangaya chu kan har sanna pakhat ani akin chu ba ka mithiam college kan ko tur chuanin PhD chin PhD at to net through kan ke chi net through PhD what is the net through ko hama to principal to the point khate han qualify I mithiam ega mosa imela du thu sam hi ke mani zi ga father the zi ga po hian kan na nei ke lawa cho har sana kan soi masa ni cho amasai amai ro chu khotla gi hian in ron ti la kan nei po chun som se tura ngai la tu Jonathan ke mani ka tripli tho hei chief minister West Dean na ko yan Delhi kan kaletia chief minister hoven Hemithean Zone Development Chungchang Vel project ege mon sia ka chumi chungchang chuanin kan beboka ta chuanin Don Bosco oma aramo ma ta chuan nge ni khotlang ta mo thalai ta ni mo a ma so tu thiu chu ti ege mo chu project a po tel theida ro lo mi tin trong kam tu kan lai sila ta chuan ni ani point ni na mani han siam na me tu la ti theida chu om thei me thei sin a tia amai ro chu nuwa han soi chun zom na le han ngai to chun zom na kha ta lawa tu na hian in ni la ma kal le to sia ni lo thin vela han submit don ni ka share le project and development na to Mizoram bi te kin then zo second capital dewa chief minister ni nge development tu ra angai tu na mo khatin kha so ni ka share chu until tum dan ni ya ta chuan ia fala te nen poni zana te pokan lo so yo ho to tu na so ya khanin amai ro chu sarkar lama tanga cham puina te kandong the ani te chuanin enge ni ti da te chu mai tuila ati da asan bera chu kan har sanga tu chu ti ra chu infrastructure chu cha na te zirti tu ho chu cha na te har sana kan to sarkar ne agreement kan siam the le ni pu te je do chuanin ti theida te chu ngai tua theilong ti kan fa ko kan so ya chuan ruwa chu ro thawa chu amai ro chu bi ma chuanin ka ngai tua da chuanin ti af I ro soi to zilla exam nge oma hela school exam nge oma khotua la hianin school college kal thei tu exam ti da ko che ve la ko chu ti chuanin ke ma survey le nge model khami ka study khane ma sar ngai ni ria father khana soi to na point tiam na khanin Mizoram ma hianin college Catholic ko from point kan na nei lawa
Saint Xavier College Jesuit Hokharin airport pula len puya kan dinani kum nga velan kal puya amai ro chu zirlai lom to kidan nei thelawa aizola tunga dar khat kal ngai ania china le pui puna mian tam lawa kumela school la pangtur ya ka college kal tu chumi ni wan chuanin I kumnga kumruk nu khanin adin manage thelo chu wan chun khar me na hu tu te ta khar ta ni tura hinin ang kha ta de ya Saint Xavier College ti thina ka class 11 na tang khan an tran sowa chuan BA di harin degree course kan ti choje la amai ro chu ZT tu ta hlo nen khati ram manage tu kachuna lo how ta khome department shang shang a ZT tu dai lo nga chumi chu school fee tang work chu the si lo an province an ho tu te tang khan khatin khan noi ni noi nga noi u vela khat ye nga ti kha mai khat ye kha chuni kum khat kum vel an ti nuwa alen manage se si lo kha chun ti nge na om lo khan to me chu chu har sam na ke ni po na kan lo ania tempa kan new education policy a hianin hey central sarkar na BJP sarkar hian new education policy kal pui chho chuan zirna institution ke mani minority hoina religious ke mani Christian te le ke mani Catholic school te poi har sana kan talk show ni demands requirement norms kan tu ka ya chu wang chuanin college te po hi hian an ti chunga new education policy a chon na kin a chuanin college te po kha cluster of college an tia college pakhat chau di lovin college pathum kha mun khata da khom tu ni a chun chu zilai ne te chuan zilai ja ni thu mo le kan ne chuanin I khati khanin central khanin apom don lawa college pakhat kha zilai santhum chuang khati le tum khanin chu de do chuanin new education policy a hian an duang boka chu tiang mat ki ngai ko chuanin I ahu phur om le ni ke mani atang point amai ro chu khotla mo kan shia helai muna te po I lo soina sa to a kan ngai to chun som je na chu ti chok le chira ti rum the ni ka shun lawa so yang khani survey te study te kan nei khota ngai to na mang chok tai la tin chu ba ka kan ngai to na le te chuan ne kina te po tian ti chola 11 and 12 ti chola chu ta chu ti chho zo pla ti te po kha te po kha ngai to dan te po mo chu kan tuna kan din puna nia tin kan school hi ala chang pung lo le ya he ultran ania kan na no ya review me ya school dang ngai to chuan he school dang a sia ha te kan ya lo pla te dong Bosco school chuan selinga kan nei ko ka sia ha te chuan zilai sang khat sang chuang kan nei tin long pla son sang khat cha thum chuang anom boka seling so te me na puat te le te wa zali vel ma thenzo hi kan chiat na perania siana na sen na hi zilai za thum vel kan nei ve tong tong ania chu te chu kan din hun ania zilai kan nga lo chuanin I ke mari mane sturi na harsa sa ne meni na matangin headquarters sa tanga tampuire anga ya tampuire a harsa boxia chu te chu kan din hun ania chuan kan sei chu ma sai ni ngai tuana kan man phota enge ni a survey a study a lai hun ver kan ngai go phota ngai kan ti phota ngai tin college mi ba ga man dia kan soya khanin hei pian ho tu kan soi ho to boka ke ni hi Don Bosco society hi thalai te ta na thok kan nia institution se te college mi ba ga hian hei skill training le technical school la pa hian ma kan lan sa Don Bosco technical school kudang ya kuibe shilong akan ya silcara ko DB Tech boka chuan long soi na West Coast Hills akan ne boka chu de chuan I technical line lampang thalai te na tho the tu employment nei the tu mani ke din den tu ra cher chuan skill training ke lampang a hian educational institute ke da tu ra chuan khatia la ma hi ma kan la na sa boka chu tiang lam hoi zo po chuan ngai tuana helai center hi aman thia katia mun dang kan dong le do ni bangin chu te po chu mai tuana usela kan theng to chuanin helai plan dana trangkai tu ati takin thalai te ta na trangkai tu chu kan tuma kan ngai tuana kumani ti ka namani por me lo fiasa do ne chu ka soi the thri ni se la thim la ni soi la chuanin yang ko kan soi se na mo Ini ko sit mo ya. Sáng mình là so
pa tay ka siya kan OMS secretary kan ilai kan kan role la kan lo pas to chuan nan tong OMS malak na in na committee te kan hantina chuan tuna phei chuan chung lai kan president le kan chairman phei chu chatuan ram min pan san to chu tiang chu kan lo malak to na teania chuan chung lai chuan in kan tiang kan tia study group te pok kan in din ve chuan ai kan share thei kan chuan tuna kan minister puchan zo ten zol pa te kan candidate ka u matluang te u zeso te ho te khang te ne te khan kan ngai tu na sa mar chu nia khang hun lai kan ti lai khan congress kan na ani tuna kan ho tu pai na soyam khan college tin hi sarkar kan ko ti mai chi ani lo awa in ade lama chon kan cm atang ko khan o po na kha kan dong lei thei lo ani an bei na sa maro chu ani na taka chuan kan ne kan problem lian ta chu financial lam khan ta chuan kan han zir chiang ve ke mani kan feeder turam chi te kha kan kho che ve lam te zo te ti te ti khan sang te po kha kan han zira chunga kan survey chuan na chuan MLA fund tenen trang ta ila kum khata hian tuna kan pui na soya kan in manage na tu hi kan hu zo don lo wani NRG asum kan ti tenen te pon mi puin tho khom ta ila ti kha kan nge finding pa khata khani ta ni amaro chu ti ni wa chon ya kan be dong du bit chuang lo wa ki ko chu kan han chu ve zer tho wa chu ti wa lo chon no pang fi changa zin lai fi changa in nge manage tu ri wa kha chuan har san na tam ta ka kan nei do wan pi kha chu thilam chiang sa nia maro chu me kan han ti na le hei big in sa thak te ni lam school hay ra chang te kan han te le khatiang kan kho che ver kan han sir kha chuan no pang za somwa atanga za ni ve la kha chu nei thi tu ra in be se po ka kan ni ma se chu chu han chu tai le no pang fi ne zir lai fi ne khan han ni chu tai la kha fi ri kha chuan min fi don lo lu tu tia kha kan kha chiang ta MLA fund chu ti za chu lo se kum kha ta chuan tinari ji se changin te zo te kam kan kho che vel kha chuan khang NRG sum atang te po khan atame mo atlema mo pe ve thei tu ra kha min pe kha an khe lo wani chu chu kan din ne chu chu achan bera choni china kan soi do zoi ko khan tu la hian problem lian de kan nei ta chen sa tha te puna soi do khan then zol big mai pe lama buang pui te kam hun te nei lo te khi ta zo te chip hir te so lam se khum thleng te pon vani sela pol som pani an han pa su ka tu lai kho vela chon ni ina te hi har sa to mani una nge ina te po hi problem kam ta ko to ni khatiam ang tura ni si lo chung le khat ai zo lo mo hun pui zo ka vani si lo zirna chun zom thei lo kha tam ta an omani te po kha kan mu chuania chuwang chuan mi tam ta graduate tu akha graduate thei loving posom panin pasa an zirna kha chu ne an tok ta le mai ta ni chung te kan problem ani ti kha kan create awangin tun din tuna hian nge kan mamu na asan ji chu tuna hian fiam thuin ka te china ke pon college te chu nei ta ila thenzo hian thenzo lula tlamwala kan hu mai tam tak hi graduate lula tlamwala ni ti hi ka soi china ni aizola sonva en faculta ila dorte ko ta lo thu mai kudvung be bur ni khan ngai te po hian in la BA ten lo nia le lama chu enge chan kan ti chon mani in le lo tangin an zirna ka ul sam te in an chun zom te an va man klak le an va chor klak se la ka chu thu khan ro se chu tu na hian then zo hian kan problem hian ber pakhat sarkar na po ni se
kan phak chin to hi an yam ta tel mai ni se tiang kho lian ve ren rom kan in ti to china hian chu tiang na chu kan tin hun ania ti chuan hei na kan soi tu ten ma an han le ani china soi ta khan se chi pa noi atanga han ti tu ta kon an han tia amaro chu tiang khan covid in han nang le thil kha ati ta tak thei lo wani tu la hian thei to kan han chu a amaro chu sarkar anga tanga tin tu pon tu na kan sarkar me po hian har sa ti mai the ni maro chu ni china kan puina soi kan sarkar te ne na in collaborate khát tiền nó ngắt bị cột thầy đàn công là dùng dễ là cái bộ hình dụ thì ắt chặt mẹ các tiền thầy con chú với này hiện cần hỗ trợ qua con những lòng tuyệt sạch sẽ với một tuần hết in cần phải chút tiền nó đi cho anh cái mà đi dùng chắc vào khăn thì nhẹ thì đủ mà ít là cần thì thầy đón xí được vậy anh tin anh Don Bosco Society làm bộ khăn thì hành đủ mà sẽ là anh problem liền rất cho financial thủ khăn đó này cho vậy sở các con thì đón sẽ tu nào hiện a permission po min pese financial lama khan problem nen ta kan don tho ama ru kha chuan ti akha nge kan hun lai so gan sa po CMBL kan ni tho kha mai kon kan problem tho ni ta ni chuan a har sa maya heng lai ni elementary stage ang vela private school kan lo tina lo kan in pe sa ang le kha lo ti thei to si lo wa college sina chuan china kan puina so yang khan heta nghe những degree sang dọc này te ăn nỉ đó vangin nghe ở trên ở xin te là cần phải hỏi khang hai tổ đó na mà rồi chúng mình luôn chọn với này hiện tân nhân chung then do là bộ làm đối với hành suy tay là hệ lai Don Bosco đầu tiên sang bộ college đầu tiên đủ na riêng rồi tới bộ khác mà sa bộ khác ăn pu ni in cái gì Don Bosco Society làm bộ khác nên chút tiền chọn cũng tin là bộ hiện mà mình mới tất cả chuan nghe thấy tốt phần chùa sẽ là cấp lá thì cái nền cái bộ trong hồng tam ta là phần chùa không nó cũng thì ăn cả số các phần phân hết nó tụt lá mà cô người ta sẽ là tụt cái mặt ăn sẽ tụt làm khát tiền nó cần bị thì nó bị chuan cũng cần tìm vùng rú mặt thì đâu mà đi là kun lộc cơ rây lộc tết mà chuan căn hộ thì về thì mấy cái chuan cần riêng cần thì xảy ra và dùng cái anh vào chuan với nhà có cái xảy nó liền tắt này tiền hiền cần hỗ trợ tiền loan mình na cần xem anh đi chúng cái chú lại Don Bosco lắm cần hỗ trợ cái con mình share sạch thì ta sẽ là thì nhà infrastructure chuan đủ thu nó sắm lâu mà sẽ tốn tiền hùng là chuan college này thì đủ ổn cái ra thì hành ni sa tổ tiền hùng là cái bộ đinh ni in cần sẽ chút tiền về là cái sự cần tiền hùng tên do làm việc của anh nhà chú vangin chúng cần tiền hùng mấy cả chuan cần mà muốn na cần khốt làm nó cần mà muốn nó đặt cái thì chùa nghe thì lộ tiền tiền là thì nó đủ tan thấy tốt mình chùa tụ mình cần nghiên cứu dùng cái chùa mà trong cái lô bể tổ đàn để cùng theo hai phía cần mấy cần gì thế khác thì cần suy làm ta sẽ là để cùng sống tốt cái chùa lô bể về để tổ cái ni pun chùa biển chùa cần tiền anh ấy chùa bằng chân cần hỗ trợ cái con ngày tuổi nó thuế tập mình lâu sen sạch tụ riêng nghe cần nghiên về lệ tụ sung sung chùa cần suy về sung sung mà nhiều chùa Yeah, boleh. Tôi làผู้ชายเงี้ยนะส่วนเดียวกันสามมีส่งดีส่งตะกัวจะส่งดีชุ่มกันรูปไว้ไม่เปลี่ยนกันไอ้ที่เราเปลี่ยนนี่สิ่งที่ดีนะส่วนข้ามีสามมีส่งว่ารูปไว้ไม่เราเลยก็ตั้งว่าผมเลยจริงจังสร้างเทรนด์ตัวมีเชื่อที่กับการให้บอกที่อ่ะเราจะการสื่อสารแล้วก็ว่าhai nhà cũng như là do anh đại biểu khảo cả là căn lâu đi trả số cho anh ấy看还是少的图嘞第几样这里报道mà sẽ ăn xuyên xuyên trong khan đi bố thà khứ mày tôi làผู้ชายsử dụng được khan xung hệ bài cái biểu căn bị đồng đều sẽ chỉ có lẽ sao principal cái là chúng thung chúng lý cái là anh lecturer senior cái này là anh đi là cái này lên qua là chuan anh đi chuan anh đuổi ya học đuổi thêm cho là section mà ông tự can min thal sa cái mà sẽ examination đấy là cái mà phi về của sẽ phi cả ông biết cả mà sẽ dễ phi từ đó tới cô về đó tới cái điểm start hậu đó thì chưa mà có chút
khó ta mình làm có chuẩn bị vào là chú cái bảo như cái này thuộc khảo lại cả tôi nói tôi là cái CM cái viên tu cũng được một có thì MLA là anh là chúng cái đó luôn cái đó thì anh còn sát thủ thế có mình lâu rồi thôi anh cho cái tiền cái chế độ có số liệu rồi ba anh cho trả là một thế thôi nhớ có lẽ sản sinh đó cho buổi khác mà anh thấy là ability cái cái số khối school đó có một khối là cũng có khối là mong thì có đi là start cái khả năng sẽ đi của nó thì thế khả năng về cái start câu thế lúc bằng phi câu lúc cái chuyện anh có gặp phải đó rồi chứ mà nè lại có lẽ sản sinh chuẩn chỉ là cần cố gắng MSc đi thu thì thế khả năng chỉ khác PhD mà tin từ là cho nên college principal to graduate professor này ai cái này là tôi vào cho nên khá tiền thì nó tiếp thế hành việc thì hắn sao để học xia cái nó ở đó xia cái nó ở đó xia hay mà mình thế đã chiều thế sai tôi cái college này cái này anh district cái này như thế là khá bị khó tiền cái mà này cái lâu này về vào nha chỉ là có sai sửa cái cô sau còn anh passa in là bắt học mấy cái rồi lại sẽ về phần tầm này ta tôi vào cho nên nhà tôi sửa cái lòng đi chụp hình cái đó này sai cái miệng thì hắn sao rồi nhỉ có mình đập sao mình này tôi phui khắp thế bây giờ tôi vào cho nên nhà sửa cái là đang quân khó ra ba thì chỉ có thời gian rồi NGO ở khó ra ở căn phòng căn trần trả lại chỉ bị cái này có ngày cũng là có phát triển sửa cái anh này anh phát cụ thể về là ok lầnนี้เราดูแล้วที่ที่เราดูที่กันเนี่ยทั้งสองห้องเราดูที่ฝั่งไอ้ตัวเชียนจู่บางส่วนให้เราบอกให้กันเขาถูกว่าผู้ย้อนอ่ะกันพอรุ่นเช้าถูกมีเช้าไงเราเนี่ยรุ่นเช้าก็ส่วนกองเหมือนไงตัวสักมาเหมือนลักษณะที่เขาอะไรที่ไงกันแต่ห้องเราดูให้ที่ที่ไหนให้กันต้องให้ที่ที่ไหนให้กันที่เทปโกทันแล้วมาครั้งสกุลแล้วมาครั้งที่ไงกันที่เทปเดียวครับngày tuổi ta cắn thì đồ chơi có lẽ sẽ cắn để mấy thì buổi cao nó có mấy nhà cuối bộ cái chú là chỉ là cái sự có chỉ là chỉ nên tốt anh ở ngoài à chú lòng cái chú sáng khát anh ở ngoài cái gì à giờ không có cái là mà hết đó không tu chơi hàng ngày tu tan chơi thì cần cũng chẳng lòng hết gì cả nên bỏ school là hiện thì chú vào cho nênให้มีคนเลี้ยงฉันที่ละแล้วมานี่ก็อีเรื่องก็สกุลแล้วก็มาถึงโต๊ะส่วนเนี่ยเกี่ยนี่สุดท้ายแล้วกันตีเวทุรังเนี่ยก็เถียงต้องมากงดับตาละมาหมิ่นหนักคุยกับถาไปก็ไม่ตัวเป็นอะไรเนี่ยเป็นผมโดนที่กันเชลโลMMN หรือว่ากันปูหลานโจกันเชกนี่สัตว์นี่แล้วมาเราทำเสียอามาเปรอนมาสานเรากันสันฟ้าเล่นแล้วว่าที่อามาเราจะตัวกินอะไรก็เลยเสียเทนโซลเก็ตกันรัวสต๊อกนี่ที่เราเห็นเสร็จดูฮะเรากันต้องมาที่กันตุ้มเชียตุ้มไม้ที่กันนั่นเด้งแต่พวกมันมาแต่พวกกันนั่นเนี่ยก็เลยสตูรินpermission แต่พวกกันนั่นเนี่ยหันดิ้นต่อข้ามีอามาเซงกันปามตัวเด้ละที่เดียวตัวนี้ตัวน่ะโอ้ยมันกิเลสไม่ละตัวนี้กำลังจะช่วยกันหลอกทำเด็กไม่ยังติดกันบ่อยละผมนะนี่เราถอนลายกันเลยต่ออันรู้ว่าเป็นไม่อะไม่รู้ช่วยที่น่าอยากสกุลชัดไม่จนบอสกุลนนทินาเฮ้ยกันสุยเจียงpolice ที่พวกอินมันที่ข้ากันหลอกเพียรสวินที่เทงเงินตัวรินทุกอย่างเงินนะอันนั้นเสียมเลยอันนี้ข้าไปเรียนอันนั้นเสียมมันเมียแต่ว่าโจกันนะกันก็เป็นต่อมาเกี่ยวกับเรื่องรวมที่มันการที่จูดาร์ลอดแล้วมาตั้งเทนนิสเนี่ยทีนี้พอให้กันที่เวทตบไม่นี่มีสองเจ้าอันนั้นสิ่งไรพบที่เดียวกันจนบุกันจันไม่นี่อันนั้นเจ้าที่เวเราอันนั้นเจ้าขัดเดียวกันกันที่สงบบักบกสีแล้วว่าส่วนที่น่าให้อินตันโซเทส่วนนี้ขดดาวไฟตุเตกันวีซีเตOMAเต
so kal te nei po ti ho te dan te po ti manga ni ro man na a o mani ka tu kan ti ke del tu ra te po ngai ila ai ta to kin kan chang ho tu ra te po ngai ila so kan pu po hian kan so ka chon then zo ra hen ti nge te po hi a cha me em ma ya ka mai ro chu ni china e kan ho to pa so ya khan then zo li new capital city tura ruang man ania tuna hian a be me ka tel bia kal san ko ko ania tel bia kon permission te ron ki pe chuan eng ting en thi kal chho jel to dia lo sia chawa kho pui thatak te ko kan na no hi ni so bang chung la te khai chuan ni a kan college din chho kha lo tham bio mai the mu ba ni so bang a school lo bang la ma te khai chuan ni kha na sa kan sa thêm bio to mai the ya so thui ta ke mai to amaya ya kon han ta so ula na ko man tinan na ko ma te ko han ti so ta ula mi som ni thum le ko lo ni ta se ale ke ta to ni ale ni na pung le so ma ta tiang del kha ya akal to so ani mai me ni ka sia ni so ni koi le ka ta to ni kan ti hum lem lo kan em ni tu lem lo so ba in ti thai dan kong ni so om ni ka sia ni ti kha kan cha ni mai na bang kan khen te ani cho kan sai hong del tu la te ko mai na cha我把东把呀，你还什么理跟水洗了？还什么冷板了？听说水土分离有的我也不弄进来。来东波斯可以个容 base， 你没搞定没啊？东波斯可以 building 的内车，弄的内车，这边说那边upgrade 的过，我马上是可能把它内能弄进去啊。马上波斯土了买带了，我给西汉的大，大那个。佢哋安等緊呢個地出嚟，趁住聽說嚟嘅係人錯，係做佢背啊，引我們度嚟咯，引我們度嚟國事咯，我打當然當咪咪，樣樣當係啊，就講因變成個比較你死參跟住就限啲國家啦，同佢講嘅人，譬如話說就啲都我講馬路我當然一半嚟就一半就係㗎。就来来就地坡道怎么样？地坡路做呢？下神啊，你讲水闸这里做呢？来未到那你讲水闸这里做呢？就是快做到得地路啊！就讲做呢，侬冇所谓嗰種嚟參照啊。building 嚟查我看發的看這個誰呢？我先聽說這個特別多的，你那等到這是不打算，聽說人是不 building 啊，說特別多，咁那北路從科院structure 科去查。cuma te kau kan nanti tahu langin, nak kemudian hantar rup tahu langin, lalu pangsuan dua kali kan, kumpulin kaya sekolah pangsuan pangsuan jauh saya cucu aiso lah, college kalkura sedih kilo, sumte lah fok, orang kilo tu nanti kau kan sia, terus tu bos kau cuma cuak te kau ni kerja, kenal kau te kau, aiso lah sumte lah orang tu mo aiso nama kau pasang kau, tapi yang ini pasang kau kalau luar ni, cuba tak kan tama, ne, sini水桶卡的，烏樓定嘢呢個嘢，你得大咗行政我之專，確實嗱咧年度專啲，要嚟幾多年，準備行專啲，揾大啲年度出嚟發生啲年度呢啲飛同埋因為依個得嘛聽咗嘅人，就講專啲飛得特別遲嘅，就啲路咪烏冷嘅。嗰啲時候專啲工地土咪專啲，是估到房啲可能都可能落保險做嗰啲啦，落保險做。水平老大同水嘛，明水水波没人水呢，就讲说呢，他们说看har san na so lampang ngai tu lo kan be ru pula ti kha cái nor na se ni zo ne se til bultan ni chuan ni kan han bultan sang ke la pui ngang thil eng mai ti ti la wa til le be a zin lai ke po ni e kha ke ni ke zo ngo ni lo pa pa se re a po ni a som pa ni chu ki nan be nu to bo ko ni ti na ko se to
chú mình kia là mà chúng ta sẽ lại nó bằng đủ bằng do à cho nên trên là cần bốc về tên sợi khăn thì step có quý à về mấy cái này à thì em nghĩ là nó là bây giờ cái college đó chúng ta sẽ là riêng này đủ tụ tập tăng cái cái mission chúng chỉ mà bảo hiểm tôi là cần xem mình là chỉ về net thì mình sẽ can see cái đó là không đủ đủ em nghĩ thì à đó tiếng nghe cái về sẽ đó đó là cái mỏ cái là cái chuyện là xuân để phải để mình được tụi nó không cùng tham mà thôi khi mình đang đi số cái này nó cũng có sắc thái chung có thể số nó sắc thái chung này kan mau per tu ne a building ke ko ale ma se to nu ma ni sila so kha ke ne to bin NGO a party bi ko se le NGO ne bi thi ko ne a party so kha ko no me tu a nga ya kha bi kha ni a se ti tu lo ti ang ti a ke ko per fai da ka Catholic ke me school ne tu ke ne na agreement siema untuk siapa kita pun soal yang itu bisa pun kata seperti itu di jauh tekon anor teko anor tang kata tang tu itu kata langsung hanya mau punya nak punya harus sama dilakukan apa yang dan kong di jauh tang kan udah kami sesuai dengan apa kan doi nang tana kan ani ten seng deu ke kan thi har salo se ton heng kan no thing kan no thing har sada lang ko do da thing ke ba so ya nai ta thi lo som te ni se ton ma lang som pho ba thu ma kan ma se kan so sam ta a lo som lo ta ni kan no ane tu na yen ti chuan hei cái điều đó mình sẽ thật khó ba mà mình khó chút tu là hiện hiện tại cái lòng tràn lúc khi thì thấy tu lệ cắn cổ cắn hết tông thì thấy tu cắn mấy đoạn nó lòng tu cắn nhé khó lang con này cắn thì thấy đó sọt khát con này thì thấy đó các cắn hết tu đang soi được đó chút mình tràn là ba thì cái bạn đi không bị cả lệ cắn có thể về bạn soi luôn đó inform sách bao lòng con kan phải hiện cái inform mà kan thấy tôi rồi chứ irin đào tộc han lệ mùng bị ta cái inform sách này chứ chỉ cái là cho nên chú này hiện thì đông tam xem cái point để đánh chú cái tiền đầu tiên khu phố năm này là sẽ chiếm sẽ là kan xin đi tập hiện này kan chơi mà đi ba thì kan chỉ xuống đây cái gì đó tuần mà cho nên headquarter cái ISO là cũng mang tiền tuần nó căn đàm thà là cho nên headquarter tiền headquarter cái Mizoram capital là cũng mang tiền anh ấy ISO làตัวว่าค่อยควงในที่พอขาดใส่ตัวเลยแต่ตัวที่มันจะมันจะเพี้ยนเยี่ยมอ่ะเกี่ยงนี้ไอ้เราที่เราขาดแต่นี่เราที่เราซาผู้หมวดผู้เสนอเดียวกันอาหารสลัดนี้กันใช้อาหารสลัดร้านผมชิ้นกันเนี่ยอาหารสลัดเช่นจนให้กันหนุนตีกันหนุนที่มันจริงการที่ชิ้นละจังหวะที่มีเสียงที่เราจงที่เฮียนี่อันนี้ก็ปาร์ตี้ก็อาสงสมันนี่ผู้หลายเนี่ยเราถามผมถึงกันในน้ำมาเสเอาหรือกันหลบวันนี้เสจู่ๆเลยกันส่วนอาหารสลัดฟังนี่ก็เราใช้กันจู่ๆมันจังเลยกันไฟกันส่วนเราที่ท่านี่เทชนไอ้กับทุกโซ่ตัวมันจะตัวเราตัวละไฟกันข้างส่วนอาชีพกันตรงกันนั่งมาทำขาสีขาอาจจะคนสักกันหน้ากันตัวนี้ตัวเรียนมากันแบบเล็กตัวละนิ่งองกันที่ตัวนี้เราที่ตัวนั้นนี่เราเรียนเสร็จแล้วอาชาdi CI đó được rồi tôi cái gì này cũng là và trong lúc người president tham luận có là trong post của tu gặp province sang tu gặp kalau là college chúng ta thì tôi tiền một còn tiền mà vào kalau dua sen lalu kita saya hotel sana tu banyak dengan kalau nah pertama mania ini bela itu kok
join DC po kan so ho da usak to yang college chung sa CM ba to da po kan ma ro to he tum na kan ho to bos ko kan to pa kan ni province kan ho pa kan ba kan ta kan bây giờ nó sáng kan lâu thế à để po ka lo ma ne ka kan pa na tu da po thế mình chọn ra hai thì chủ ra kan lâu ngay đâu à cho nên đi vào cho nên đã có nộp xong bắt đầu chúng ta làm theo thì làm theo người ta áp sao mình đi bây giờ nó sáng các cái này chú cần cú nhà nên đi họ hiện sắc cú nên hàng nghề na cái đó bên sở khác cái này na VC cái này là YME NGO khác cái này là trong cọc cho nên có đang quay đang tỉ thấy đang tỉ về thấy mấy chú cần hàng riêng đâu để đi làm bộ nhân tụi mai là tin đó anh ấy làm cái bộ anh chuẩn opa mà rồi rồi tụi tôi cho nên anh chuẩn bộ đầu tụi ra ngay là có vẻ để tăng càng dễ lắm tiền nó để sang mà rồi rồi harus sẵn thủ các cái soi chốc mày harus sẵn bộ khác sọt là ví dụ ông thầy tụi ra ngay tại là kan so tu be mu na ya ku chu ai yan be se na sa tak ne chu in ku tin si ai ga ron le ani di ha kan so tu di cái bé sẽ lấy ăn lắm ông phát đạt thì Don Bosco Helaya nghe này thì có lẽ chúng ta học cái sợi chất tổ lâu học sản diện tin kan lâu tum và rất mặt đẹp thì kan hậu tu đến sợi tổ mà sẽ Helaya biết anh thiên zol college mình lên thiên zol là những college chắc cần tin thì ông thì hirin này cái này thì nên mà phát đạt thì cái này cái ai zol là mà hay Roman cần thích là mà cần sung cần thiện thì cái đó thì là làm nóng đầu mồ để xảy ra đi chút mình không biết cũng có cầu thần liền cho nên đi tăng Helaya college tin thì ở cái đường lối nó mà học viên mà là nó sa thì khai các thầy anh mình đã dùng rồi cuốn về thì tu chun và ikan ko an hol ro ngan me lom thì cái điều bên nhà khot lang mình đi ta là chuan kan mong nu chuan te hi pa da do se mau na kan ko ko thì anh ya không me na bia nam pa ta ki min bia chuan pa da ki ro bia te khai da se re ke na thì chuan pa da hian thì mình ta lam chuan tan mo le chuan chi kai ro de san de ko to thì cái cần làm gì cần điều đồ khá là khá đúng của chính liền nên mày chứ là chuẩn bị thế chuẩn thằng tốc độ kinh xuyên bộ những quân tập và chuẩn cái mình sẽ ra mình chú rồi lại về phía unau pa kuma pun nên là bộ cái soi cái tổ thua chú cần thâu chú tập nên soi ya khá là khá chuẩn tu chân rồi cần minister phone in Dhaka chân về chúa cần thì cần soi đun rất rồi thì lại local bùn phân thì lại cần soi chúa và chút điểm chỗ anh ấy các ngày chúa vòng vòng như thế thì là harus untuk melihat cái lawan ini pada tim api darah helai chúa kha ngày chúa lâu là thành cái gì helai này helai ten zone là chế về qua ba cái pada Don Bosco itu school thania kasi yang aku go hati ya tepo Don Bosco College pite Catholic school ni college thai men kan kasi yang ama lo chu Helaya in elementary in han bu tan chaudana Mizoram adwa ngai min ap chaklo chan poi rin kan ya ka sei lo tawin ge ya tam thayang hi namdang mon sela tha di ke chuan chú mình quý hiền cần phần dọc cả đình thế lại chúng ta lấy cái gì làm món chú ông là chuyện này cái này đâu tất cả chú mình đi vào chuan thiên zol là ắt sẽ về qua mấy hình nào ai zol là trong những lấy trong chẳng phai trong Don Bosco College thì adin phát cho anh ông cái cái rất là nhiều chuan chú anh ông cái này này mà khá zol khá nằm đi phong thì ắt thà mà chú lại trong khá
le kher ka du ni hen zol le a che vel khuwa chau hi a fi dara han ngai tu lo tu Mizoram ko pui ber ai zol atang po pan tla Shillong atang po anon pan tla Don Bosco kha min din sa thei kan din thei ti ki chu ka ngai dang ni Mizoram ko pui jong jong ai zol lung le an lung le na chu hen zol ni du na yan Champhai jong pui man ni lo ka kan thia pa kan urin wana Champhai sub headquarters president wai me aron kala aram le ne ni chu yang chu an ni ka na chu wang I inril ruwa khan a fi dara ten zol chau hian ani lo ten zol le che le chau hi Don Bosco chu in tra tho ta na in din thot chu a lo cham don lo ama ro chu a bul tan na lai ka chu hela jong khot lang froi tu he kan block froi tu te wai me bc zom tak tak te no ma ke ma ri ro chu kan chief minister ho ne me te hian meeting hi nei thei la khotlang ni na kan du kan tui hal na hi nangnin min hriat sak to a chu sarkar ho tu te po hian min hriat sak ve nga ya ke ni hian ron nor dan tok chau tong chang takin kan nor don chau nge eng tin nge in lo in du tu kan hal box ya in thil ho an ne ya kan khotlang a hian mi then khat chuan Roman Catholic school ni chuan Don Bosco de kan fa ten lu pha ve do na ni ti kha ni de to zo ni chu in hriat a trai ka ria pani pathum ti ti hi ka ria nia omnizion do na ni khotlang in na lo boi pui vak pia hemi mol mang de wa lo thir ve to pang kha ma se kha chu problem a tong lo re chu ti yang khop chuan mi pu ya hen in tla zo ka ni chu in ri ruan lian se a hlo cham don lo kon ti pop ulak ti lai te in kan vc le kan khotlang phoi tu te pon ani na ta ka chun hete kan ti tia puiting mai the ni mi alo ba engza nge funding nga yang kan le engza tin nge tran the yang NREGS atangin engza nge kan tran the yang khotlang kan tang the yang ti hi chu a chiang ani kan khotlang phoi tu zom tak tak te so ya kan then om kho che thlengin chu mi a chu chu pila bul tran tak tak ila chuan ke chuan Mizoram Puma College Tragar India ma po lang sa pha hi Don Bosco College then zol helai na hin a om the I rin na kan nei tlatani chu avo inni a chon ka thir thui li tu do po ni mai the ye amaro chu atak tak ra la chon a tong kholo alo ngai lo na dukula chon kan tel lo po hen Roman Catholic ko ran hen in ti the ye me mam Don Bosco yan ti te father ka ring tak tak ania amaro chu khotla mi na kan nor chu bi min ha we no ni on te po hi ngalo ti fiam thu chi na ni lu mai vo ni a chu kan du na in se to a khotla po kan chama te to kan chuama Don Bosco College India ram puma lang sa tham hi kan din the yang a ti lai kha kan soi ve sa du ni chom Challenges that we may have to face, financial challenges in the beginning, and also other things because of the new education policy that I mentioned about that. And so they all express that Don Bosco could society could start a college here with the help of we are ready to collaborate with the whole this one NGO here, where the representatives are here, and the political party, the ruling party leaders are here, and also other leaders, and also the last one we mentioned about at the beginning when Don Bosco Center was started here, the land we were bought and all that. In the beginning, the intention people heard about it is the Don Bosco College supposed to start or something like that. That's what they were expecting. For the last more than 10 years, they were trying to have a college, and so they have tried also with the help of this Central Government College to make an extension here with the help of the Don Bosco staff, but because due to some problems, the COVID, and they gave up again that one also. And so they were saying that it is not only for the town, but also the neighboring villages and also all over Mizoram. So once it becomes established prestigious college, many will be coming here. They will be studying here. You can also think about, let us think about the possibilities now. They said because Chief Minister is interested, they said starting a college here and also developing this town because this is also his own constituency. So that is what mainly they are saying about that possibility. How since you are having so many important institutions in many parts of India and many parts of the world. And so for you it may not be difficult. So we are only, our hope is on leaving this. They have tried so many ways and government alone cannot do. So that's why if you are trying, then we will collaborate and we will also meet the Chief Minister and we will also
look whatever possibility. I have already mentioned about that one also, that we financial regarding the finance, or maybe some agreement can be, government also can help from our side. We do like that if there agreement can be also, there is also maybe possibility. So that is maybe what they said. Somebody chuan kan kai khom nan ka ngai dona chuan father po in sui boya chuan father hi helai mun le lai vel po khan helai local to so niam wala ani ka financial administrator kan tian chi kham lo to so to ko ko na sa ram de tu cha po ma la the dura tu na po in se wang kan da pakhat ania helai bu timasol to in school me ba ka ni tin dan ram kan ni ba ni business khan Don Bosco Society su try kan to kan ni ba khan ni ni se na ram ba no ko ni again training skill training na pa khatian so ma mala ke dan to kan ram helai bu ma tram ka ni da to chu ni ngai to ra ta na helai bu lo kan on da ania so jani point suggestion sia ma chu ni ya chuanin ke pon ka da de wa dia the chief minister to kon lo so to thawa chu so ya khanin ke ma ni father te ne hianin a representative kan ti chu ad hoc committee din dai la chu tamangai lo wa party attorney representative from women attorney mo ate khanin chu mi chuanin plan de plek engemo study do le sela chu mi po chu da chu chief minister ta sela ita tanga kan di thei to chu ti chu ni ania sarkar tragin nge ni chu ti chu ti thei nei gem ti zogin so khan ka building te po man ka chu apam tangkai no thei na khati te po khan in lai tu na i rilwa uma fa da po hian ni ati chu chu apoi mo masa da chu ni i kania committee group te tamvak po mai chu lo khami khan ni ma la ta chief minister and also puya and poli kete lam again higher education lam ka hu tu poli chu ti chuan sarkar lam ne na trangko ani lo chuan ke mani ka ti the ka ti chu chen sa ya jam khotlang le a sarkar ne na kan chang ko ngai ta chu bia ma la ngai ko na eti ma kan la kan wa eti ne du kan chana na eti ne kan ti ngai ko tu kharin kami atok committee lo kha nei dai la a tho ma ne ti ka ke ma ne注意做人嘛，注意做人大事嘛，就也这样多的，I ask you a suggestion. So I'm asking the Radha committee with a few people that we can continue to plan the meeting with the chief minister also. If you want to say, you can also say in English, no problem. So we will translate some of the comments. First time I am addressing to all of you, so first of all my greetings to all of you. Surely when we came first to hear, the first word Bishop said, our Bishop Stephen, he said, if you are going to Pensol, I want you to build a college. Because we don't have a college in the whole diocese. We must run something. And that was the talk in the province. But when we talk about it, we know we have to look at the details. That's how we got stuck. Because we have already that time started a college in Jain Hills. And they were struggling. So every struggle always make a thing. Say for example, when we started the school here, if the school was running, college would have followed immediately. But the school is struggling, so we are wondering whether the college also will struggle then. You know, we have to answer for this in the province level. When there is a meeting, there will be many questioning, hey, what is happening? What is happening? We are putting a lot of money, but we are struggling and struggling, we cannot afford to. So this is that. So I feel we are all convinced that there is a need of a college. That there is no two thoughts. We are all united on this. Of course, our problem is when, how. Those issues, I suppose now Provincial has already spoken of. We will look into this one. And then I think in the course of time, when we start reflecting,
this will be one of the main agenda. We will reflect on that one. And I'm happy Father Economar is leading in the finance. So we will look into those matters. And we must get clear promises, not as Chief Minister alone, but from the government. Because Chief Minister will come and go, government will stay on. So they must give a promise to us that this is something government is interested in running a college here with the help of an NGO like us. That is it. So that type of a promise I know which has worked out. We had that promise Manipur, so Maram College was started like that. So we have colleges in Dimapur, even in Kohima itself they are running a college. Yeah. Why so many colleges in that area? Is because there is a lot of support and lot of encouragement from the local government. That has to come. Then only because we don't have a big number we can speak in terms of. I know a college maybe in Silchar may be more viable number wise. But here we need to look at finance, but the need is very high. So we will look into this and surely our promise is there that it has been a priority from the beginning. So we know that one, but we will have to look into that one. And for example, when we come to a conclusion and saying within a thing we can start initially 1 or 2 years we can run here itself. Till we go to a new building, get things moving. We can already start off in a small way and so on. So these are all possibilities. So I only wish and pray that let's pray over it, think about it, reflect over it, and if everything comes together, surely God will bless us with a good college which will benefit everybody. And it will be the pride of the town, it will be the pride of whole Mizoram. Being Tensol in the very central part of Mizoram, I am sure it will benefit everyone. So with all these thoughts, thank you. So thank you very much. Nice to meet each and every one of you from the NGO part, from various departments of the church, village church. I have not been so much in the educational lines, but talking from NGO part, because I've been there for 11 years, I can see a lot of things that is going on within the people. When I talk, most of the things that we do as Don Bosco Society, we do on behalf of the people, on behalf of the needs of the people in general. So for that we always look, at the same time, it's not like olden days, no? When we talk about olden days, we are quite strong in getting support, getting funds from outside. So when you talk about getting funds, but earlier when we want to start something, we just approach some of our donors, no? Or some of our friends, we just ask them and they are ready to help us. But today it has changed. With this country, with the present scenario, it has changed very much. It's no more like we get support from anywhere. Now we depend heavily from the people, we depend from the government, as they have said, and for this we move along, because we Don Bosco fathers or the sisters who are here, we always work if there is a need and there is a requirement from the side of the government. We only do our part, we are the NGO. So if the government needs something, then we go there, we collaborate, we work, and we understand the need of the people. And for this we need a lot of thinking. We are talking about a group, no? Ad hoc group or something like that. But even for me, I think Father and the team here, and with all of you, we need to study a lot. Study about the families, study about we are talking about villages nearby, study more what is actually the resources that we have, what are the resources we don't have. So let that we move on. I prefer that anything that we do is step by step. It's not of making a big thing, after that it's a failure, no? But we start with something that we have, and from there we move on, and we
we build something solid. I'm talking about foundation. Today I think I'm talking about a foundation to all of you. I said if you want to put up a 10 stories building, we need to dig very deep, no? Inside. I don't know how many levels or how many the depth of the pillar, no, inside. So when the pillars is very strong, then we can build anything that we require. But if the foundation is not very strong, then it's going to be a failure. So we hope and pray, but we don't get discouraged. We are here, all of us, we are here for you, to listen to you, to know your need, and to know the possibilities, the feasibility. Today, in NGO side, it's called feasibility. Feasibility. Is it feasible? That word feasible will come many things. Okay, we have to break out the different sectors, sections, how to make that place feasible. So when we know that it's feasible, it is possible, and we can generate funds from anywhere. So that is the joy that we are going to do in the coming days. So this is some hope and prayer. Listening to you, nice, no? I understand something is so because I've been here, something catch up here and there, but though not fully. But I hope in the coming days should be more of collaboration, more of working together in this place. And I hope this town will grow. It's not a town, no? You're talking about 2,500 families, no? It should grow, according to me, talking about the town. We should go for at least even 7,000 or 10,000 families. Then the town is very strong. Then more projects, more development in this place. So I hope the state and the government will take seriously, and surely we are here to work and collaborate with you. Thank you. So, yes, two fathers expressing already their opinions. So it is very true. This is a growing town, okay? Because since I am from Mizoram, so I know that is the center of Mizoram, geographically at the center of Mizoram, and also, as you said, it is expanding. In the beginning, when we came here, no houses around here, nothing. It is only empty. Now people are occupying this place and every day increasing. People are buying the land and settling down here, or having a farm or something like that. So many things are coming up. So in future, if you think about 10 years, 20 years later, this Tenzor is going to be a very big town, very important town in Mizoram. But Siama, Tiana, in Chongchu, Lufu Sam, Juli, and Lufu Sam, Tin Father, Pohan Suitoa, Kanmomo, it's a Shetian, Kanmomo Gay, Lamona, College in Aka. Ama cho tinge ti khuna nge ti khami zo ka te kha kan ngai to ho cho je te chuan ta khoi tu te te so ka me na kai to ko ma ta ke ma ni ka ti ba wa ye so yang khanin mun da ma te ko institution ye kan ye me ro chu kan do in ba kan na the lo ni college higher education chi na chu ni thiam tam zo kan ma wa ho to pe kan na ka zilai kan na wa ti chuan in har sa kan to chu har sa da ti chu so ka le khotla me he ti ye kan tra na ho wa ma kan la te ti kha ni isina ka so kha ni kha me a group mo a committee kan le to chu samina in so ya line suggestion in si ma kha ni ni bulton na chu tin le na bulton na chu ye ni ti te ta na ya ti ha te ta ni fa ko na so yi wa ya ni la na te po te po yi te kha ni mun da di na po khan ka te po kha na ti da te po the ya chu si me mo chun som the ni bi ni han chan ka ya ni na department sang om lo department ko ka mo te mo kha te na bulton te po kha ti se da ko ma amara chu bul kan sa ni kan to le le kha so ni ka pun tin lo kha na sa ko na ko so ma kan lo kan ne na kan se chun som je na ma ni kan sustain na ni kan lo chu je na ma cha chu je na ni kan se ko ko in kan so ni jo fa te ko in ho ri ngani ka kan so ni jo so ti to se la so ka ni ko guru ko mo to committee ya me ko na man su zo ma jo ka ni so ka lo so ti te na ni wa plan mo ma ta ni kan ni ka so na ni so ti to ni Kakamo father mo a core committee, a core group, ad hoc committee ka.
ตูนัดดินหาจริงนังมานี่นินรอนรวมมันโดนเงขลายเองหมดตั้งหลักจุสวยเฟลหาลีลาฉลาวหมดจุดที่เราจนกันจูจีกวลปัลเทียงเอ็มเนี่ยกันอินริงตูเทียงเอ็มกันวีซิลามินจอยน์วีซิลามินมาเราลาเซลกันติดโดนเงอับเนี่ยนังมานี่ปนรอนรวดตบเซลาตูมันท่ากันอมโดนเอ็มมีอ๋อขลายครับอีตีเฟลปุยงาแต่งุนนี่นักเตียนตีเด็ดเนี่ยจุดที่จวนเอ็งที่เงี้ยทุ่มหมูมาจูแต่ยังไม่ได้โดนเราหนังจุดที่นี่ โดนเลยชิ้นว่าขัดตอนก็ต้องตกสักเวลาไอ้สลับก็แล้วกันดูว่าสินค้าเราสินค้าจริงสิเนาะส่วนที่มีฟาดเลยเราดูเลย ไม่จบเรื่องของ สินทรัพย์สมบัติเราจะได้อันนี้ส่วนบักเสียงพวกนี้เสียงนังมาชูจะตักการนังที่ช่วยที่เรามีเราขันเราที่ใส่ฟิลเนี่ยส่วนที่ฟาดพวกเราทั่วไป ที่นี่ข้างgroup เนี่ยกรุ๊ปเวแม่เนี่ยจนนู่เฟลไฟเดินรวมมันน่ะเราเสียมเสร็จไม่หลอมตรอเขาปมทุ่งให้ละกินี่กัลคอมูยันมั่วเนี่ยขลายขจุทำไม่ได้น้ำมันนี่มิทติ้งเรื่องสร้างแล้วเสียงก็เป็นให้ถูกว่าไอ้ที่มันก็ว่าเสียงเลยแล้วก็หุ่นต่อปะฟาดร์โจเซียมันปะเทียนเนน่ะจงใจนะหุ่นมังอินเทนโซลดอนบอสโกคอลเลจดินจงจางสอยโฮนะจูตีต่อปะเนียปะเทียนินนาทกงามีปุยเต็นไทยตบกันชัวงาสรการโฮตูเตปอินเทนโซลดอนบอสโกคอลเลจทัตักไม่อดินถ้วยเบสในอินอิทิร์ตลางพดไม่ยัง